Kardom kado kawe phanta pini video nang tumampan nang pachini ji lamang ke tom po labang so gari di simang humeme la so gari la ke jang thule ke thainang dagali la pen la so gari ke di bitri pen ya current pen charge ya la pukelang simple pick seme di arni si di bang ki ve ka tum sing than vek lo ni lephan athela sonang gari langji pote langka hojai nangji ki kom nai arni si daily income lo 1000 to 2000 arni si jong si suri si ate suri ni long lok pote ku pis nang lang ma hajara ke pharo pho pharo thom pharo plian wei stame la ke tom ke nang full charge pameka no customer se mesen pen long o pote di arni si suri si ke suri ni aram se long lo la popote 1000 into 30 days pote 30,000 long lok pa cheklo jansi suri thong cap ke dokok po asidona tum ile tum kado kawe samedi la inglong arlok kawe adimage la utuk na bhamote la tom nam rong ma le gumu athe utuke jang thuda chopik apen non malam ke utus me ong pikle amase di bharas me penang penong le ako ador sopik utuke ki kom nai lo im ipen se hum bote lak pho lak thok le daji pen direct nam det pusame kon si pupo lak thom ba pu daji non la tom ke na kim le nam det pusame na 1,50,000 masih pujonji second hand same lage 70,000 kate 1 lakh alo asila dore komme la hum lok nang po pen thang problem we misen lang pusame di etum la sulai pamika lo pote etum pinang an ke etum awar sai doji la sogari pinang an ke arluun arleng same di bang poke arleng arluun e pusipo same arluun ase pini video nang tumpan nang pachini ke la sogari same ali do la pukelang simple pick same di ali do pick ase pini nang tumpan nang pachini ke anwala